نگونی گرامی نشر اولی برنامه اطلاعاتی نوید است مستقیما از تلویزیون سفینه در استودیو بختیار ابراهیم زاده. روز گذشته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با رفت کارهای ساختمان در انشاءات مهم فرهنگی تئاتر ملی تاجیکستان شناس شدند. اثنای بازدید پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان با کارگران و متخصصان صحبت صمیمی انجام داده آنها را به اجرای باصفت و سریع کارها هدایت نمودند. 15 مای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با رفت ساختمان در انشاءات مهم فرهنگی تئاتر ملی جمهوری تاجیکستان شناس شدند. یادآور می‌شویم که راهبر دولت محترم امامعلی رحمان هنوز 17 مارس سال 2015 با کارهای ساختمان در تئاتر ملی تاجیکستان آغاز بخشیده بودند. بنای تئاتر ملی در یک محل زیبای شهر دوشنبه پهلوی آثارخانه ملی تاجیکستان و باغ پرچم ملی تاجیکستان قامت افروخته است. ضمن بازدید از انشاءات به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که تا امروز کارهای آهن و بتونی در عرفه انجامیابی است و ساختمانچیان کار را به خاطر در مهلت 1 ماه و با صفت انجام دادن آن می‌تیزانند. حالا 500 کارگر در رفت ساختمان فعالیت دارند. باید گفت که از روی نقشه بنای تئاتر ملی تاجیکستان از 2 آشیانه زیرزمینی و 5 آشیانه روی زمینی عبارت بوده. بلندیش 34.5 متر خواهد بود. برای بنیاد بنای تئاتر نزدیک 3 هکتار زمین جدا شده است. طبق لایحه بنای تئاتر از 3 تالار کلان و تالار و حجره‌های سرشماری دیگر عبارت می شود. تالار اساسی دارای 2500 جای نشست و 2 تالار دیگر کنفرانسی و کنسرتی هر یک دارای 1000 کرسی خواهد بود. در تئاتر جای برای ارکستر، حجره‌های مشق و تمرین، مهمانخانه و دیگر شرایط ضروری کاری هنرمندان بنیاد می شود که جوابگو به طلبات سطح جهانی می گردد. در آشیانه‌های زیرزمینی برای 250 ماشین توقفگاه و هم حجره‌های زیاد تکنیکی و یاری رسان جای خواهند گرفت. بنا با شبکه‌های گرم‌دهی، هواتازه‌کنی و ساخت‌سازی و غیره مجهز کرده می شود. انشاءات دارای 17 لیفت مسافربر و بارکش و 6 اسکالاتر خواهد بود. اثنای بازدید پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان با کارگران و متخصصان، بیناکاران و استادهای گلدست تاجیک صحبت صمیمی انجام داده آنها را به اجرای باصفت و سریع کارها هدایت نمودند. دیروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی همچنین با جمعیت دارای مسئولیت محدود اکیا اوستا اتوماتیو اینداستری تشریف آورده بعد شناسایی با فعالیت کارخانه 30 الکتروبوس زمانوی را با تمغه اکیا نیرو مورد بهره برداری قرار دادند. شرح موضوع در گزارش همکسبان ما از خدمات مطبوعات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. 15 مای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با جمعیت دارای مسئولیت محدود اکیا اوستا اتوماتیو اینداستری تشریف آورده بعد شناسایی با فعالیت کارخانه 30 الکتروبوس زمانوی را با تمغه اکیا نیرو مورد بهره برداری قرار دادند. اطلاع داده شد که الکتروبوس های مجهز با تجهیزات گرم‌دهی و خنک کننده، 6 کامرای نظارتی و 2 اکران نمایش دهنده طبق استانداردهای اروپایی استحصال گردیده 32 جای نشست دارد و گنجایش عمومی در آن 100 مسافر را تشکیل می‌دهد. حجم عمومی باتری‌های الکتروبوس 350 کیلووات ساعت را تشکیل داده اقتدار حرکت اتونومیش تا 300 کیلومتر راه را در بر می‌گیرد. کفالت باتری‌ها و دیگر قسم‌های برقی الکتروبوس 600,000 کیلومتر یا 8 سال می‌باشد. گفته شد که برای هر روز با برق تامین نمودن واسطه‌های نقلیاتی مذکور
дар корхонаи коммуналии воҳиди давлатии автобусяги пойтахт нуқтаи барқтаъминкунии замонавӣ бунёд карда шудааст. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Akia Avesto Automotive Industry ҳамчун ширкати муштараки Тоҷикистону Туркия фаъолияти худро моҳи январи соли 2018 оғоз намуда, воситаи нақлиёти ҷамъиятии мусофирбари замонавии тамғаи Акияро бандобаст ва истеҳсол карда барои саноатикунонии босуръати кишвар саҳми худро гузошта истодааст. ёдовар мешавем ки пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори аввал 14 феврали соли 2018 бо фаъолияти корхонаи муштараки Akia Avesto Automotive Industry ки бори аввал дар кишвар бандобаст ва истеҳсоли автобусҳои тамғаи Акияро ба роҳ мондааст, шинос шуданд. 19 марти соли 2019 аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба фаъолияти истеҳсолии ширкати муштарак оғози расмӣ бахшида шуд. То ба имрӯз корхона зиёда аз 500 автобус, электробус ва электротроллейбусҳои гуногун шакл ва гуногун ҳаҷмро истеҳсол намудааст ки дар кӯчаҳои хиёбонҳои шаҳру ноҳияҳои кишварамон ба мусофирон хизматрасонӣ менамояд. автобусҳои истеҳсолшудаи муҳаррики дарунсуз дорои муҳаррик ва мутаҳаррики ширкатҳои номии олмонии Mercedes-Benz ва Zachenrad Fabrik мебошанд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ кардани иқдоми мазкурро дар пешрафт ва баландгардидани сатҳу сифати хизматрасонӣ дар соҳаи мусофиркашонӣ муҳиму саривақтӣ арзёбӣ намуда, барои сохтмони бинои хатти истеҳсолӣ оғоз бахшиданд. баробари давлат иттилоъ дода шуд ки аз оғози фаъолият то ба имрӯз дар ширкати муштарак автобусҳои дарозиаш 8 ва 12 метр, автобусҳои дуошона, инчунин электробус ва электротроллейбусҳои замонавӣ мутобиқ ба талаботи байналмилалӣ мавриди бандобаст ва истеҳсол қарор дода шудааст. истеҳсоли силсилавии автобус бо дарозии 8 метр бо номгузории миллии Akia Oreo ва электробус бо номгузории Akia Nero бори аввал дар Тоҷикистон роҳандозӣ гардидааст. дар баробари истеҳсолот истифодабарии воситаи нақлиёти ҷамъиятии бандобаст ва истеҳсолгардидаи тамғаи Акия дар шаҳру ноҳияҳои кишвар тӯли беш аз 7 солро дар бар гирифта, аз сифати баланди воситаи нақлиёти истеҳсолгардида, истифодаи дурусти техникӣ дар корхонаҳои нақлиётӣ, нигоҳдорӣ ва мунтазам гузарондани муоинаи техникӣ, таъмини қисмҳои эҳтиётии баландсифат ва судишвориву маҳлулҳои муносиб ба автобусҳои стандарти Евро 5 ва Евро 6 бо мақсади истифодабарии дарозмуҳлат дарак медиҳад. дар давраи фаъолияти ширкати муштарак шумораи коргарони маҳаллӣ ба беш аз 200 расидааст. ҳамаи онҳо мутахассисони варзида буда, аз курсҳои бозомӯзӣ ва баландбардории савияи донишу таҷриба гузаштанд. мавриди зикри хос аст ки бо мақсади ба шаҳри сабз табдил додани шаҳри Душанбе, беҳтар намудани вазъи экологӣ, кам кардани партобҳои газҳои гулхонаии муҳаррики дарунсуз, саривақт иҷро намудани дастуру супоришҳои сарвари давлат ва раиси шаҳри Душанбе, ширкат бори аввал дар Тоҷикистон истеҳсоли электробусҳоро ба роҳ монда, дар марҳилаи аввал 30 адад электробус истеҳсол намуд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе нақша дорад то соли 2028 пурра ба нақлиёти мусофиркаши барқӣ гузарад. роҳбари давлат дастур доданд ки истеҳсоли электробусҳо зиёд карда шуда, талаботи дигар шаҳрҳои кишвар ба инобат гирифта шавад. коргарони мутахассисони корхона ҳамаи дастовардҳои худро ба дастгирии бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ рабт медиҳанд. бояд гуфт ки имрӯзҳо маҳсулоти ватании автобус ва электробусҳои ширкати Akia Avesto Automotive Industry на танҳо дар дохили кишвар, балки дар хориҷ муаррифӣ гардида шӯҳрату мақоми хос дорад. баъди шиносоӣ бо ҷараёни истеҳсолот дар корхона, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба иқдоми шоистаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва масъулини корхона барои дар амал татбиқ сохтани тадбирҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти саноатикунонии босуръат ва ба кишвари сабз табдил додани Тоҷикистон баҳои баланд доданд.
аз таҳлилҳо бармеояд ки фаъолияти воситаҳои нақлиёти барқӣ бахусус электробусҳо нисбат ба хароҷоти автобуси дизелӣ бартарӣ дошта, барои хизматрасонии онҳо ба ҳисоби миёна аз 9 то 10 маротиба кам маблағ харҷ шудааст. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат корҳои ободонию созандагӣ бо маром